wirti en ɓe aybini en ɓe jasini en parce que ɓe raɗike en ko signuɗen contrat ko Guinée koye inde Guinée wona c'est-à-dire ko yimɓe c'est à dire si on innama ko yimɓe fuu fala fuu ɓe ardi la Guinée concernant recensement o donc information ji komi hendi kon fop woni Sénégal woni hono wiyantelan Guinée woni hono wiyantelan ni gaɗen France ga nokkel ɗin fop ko recensement on fuɗɗori ton yarali no haniri non. Donc mi ƴettanay en le cas par exemple de la France ɗo ɓe fuɗɗino ɗo e mercredi donc ɓe yehi ɓe inni ɓe waɗay sans interruption tous les jours dimanche on tawi ko ceerno mo nenen mbo ko waɗata conférence on ɗon tawi ko ɗon ɓe jogii salle ko ɓe watta recensement on ɗon donc ɓe éviti waɗugol nden ñande ɓe diwini par ce que ɓe inni bo ɓe huli wata guere waɗu donc ɓe inni boy haray conférence waɗay ton ceerno mo nenen mbo donc haray yimɓe ɓen aroyay ton donc ɓe huli watta ɗum ɗon ɗen adda e pagay ɓe inni ɓe watta nde ñande ɗum ɗon feƴƴi janngo mum on e tenen ɗum ko hanki himɓe ɓen yiltiti toon tawi noon nden ñande kadi yimɓe ɓen fof informaki wondema ɓe yilti dimanche on ɓe waɗata e dimanche on donc buy arno tawi men toon ɗen ko conférence tawi ko arɓe fii recensement o buy arno ko menen informi ɓe après ɓe yilti donc désordre total hara noon ko iwɓe ko woɗɗi donc ara fii ɗum ɗon donc hara kadi si ya ari ko 150 personnes ɓe ƴettata ko honɗum noon woni ko plus woni ko hulɓini kon koko tawi jaka guinéɓe ɓen ƴetti sal fii ko guinéɓe ɓen recense o e hoore noon no ɓe luwiri sal on noon jaka ko illégalement par ce que ɓe hollitali kamɓe ko yimɓe buy arata ton wo ko ɓe hollituno ko yimɓe seeɗaɓe arata par jour donc joni noon hiɓe recevude plus c'est à dire ɓuri 500 personnes no yawde ton par jour e lendi hanki ko yata ko yawɗo hewtoy ton e 6 heures ko on innilan wondema non pardon 7 heures o hewti ton o innilan wondema o tawi 250 personnes yeeso makko donc ça veut dire que ko 9 heures yonata ɗon y avait plus de 500 personnes ko honɗum woni probléme o c'est que ko kamɓe luuɓe salon ɓe ari ɓe ƴetti photo ɓe yi yimɓe ko woni ɗon ko fof ɓe waɗi photo ɓe yehi ɓe naɓani responsable ɓe maɓɓe ɓen ɓen ɗon ɗen ko honɗum waɗi ko argol directement dégage guinéɓe wonɓe ton ɓen c'est à dire ɓe résili contrat mo ɓe waɗanano o par ce que koye hoore fenande ɓe luwiri par ce que si tawi hawri hiɗa ande a recevoy haysi ko 100 personnes hiɗa dowa wolande yimɓe ɓen a recevoy ɗo 100 personnes 100 personnes na sama kala a wawata arde ni ɗen recevoir ni 100 personnes e salle mo gandanɗa hoorema ni normalement yimɓe ɓen dowa ka wadde ɗon rang yimɓe ɓen ko salji ɗi andanɗa hoorema ni c'est habilité fiyo yimɓe ar jooɗo donc si tawi ko salle mo 100 personnes ƴettuɗa hara ko 100 personnes arata jooɗo siko 200 personnes hara ko 200 personnes arata jooɗo joni ɓe ƴetta salle mo gandanɗa hoorema ni wata ƴettude ɓuuri 100 personnes hara noon kadi kamɓe koye ɓe déclare woɓɓe inni woɓe andata ko 18 personnes ɓe déclare no haray ko andigol nen tum pagay administration guinéen o c'est à dire ko ɗum ɓe falano feƴƴinde ɗo kadi ɓe wirti en ɓe aybini en ɓe jasini en par ce que ɓe raɗike en ko signuɗen contrat ko Guinée koye inde Guinée wona c'est-à-dire ko yimɓe c'est à dire si on innama ko yimɓe fuu fala fuu ɓe ardi la Guinée hiɓe ƴettude piiji ɗin kadi ɓe waɗira nene goto yagal ɓe waɗira ɗum ɗon amitié yagal ɓe waɗira ɗum ɗon ɗen koyon ar wallidiren senden gatore nden hinayen ƴettu yimɓe haqigaɓe yimɓe haton ɓe haton yimɓe poste on ɓe joƴƴine non ko weldi yagal ko salopard yagal ko bandi yagal c'est à dire ko fenande ɓe laamori donc hawa haray ɗum ɗon ko teddungal e meɗen en fof ɓe raɗike en ko recensement on hollitano waɗete ɗon pari donc ɗo noon kadi koyeɓe ɗaɓɓu kadi ko honto kadi ɓe yarata e hoore ɗum kadi ko machine ji 4 ɓe jogino machine ji 4 ɗin wo ko 150 personnes ƴettata par jour joni miijito ɗon on immoto 5 heures du matin yahu ko explica ɗo wo no fanɗi no yurmi iwon mi inni on ko moɗon 5 heures du matin
yaho ndaron tawon denyande nyallangal fo kadi on wata recensade parce que ko machine ji nayi hanki wobe addituno kadi machine ji tati ɗi machine ji tati ari tawi kadi jaka himɓe ɓen no ɗuuɗi tellement que jaka ko ma ɓe raɗe joni o ley ɓe ƴetta mbuuɗi ɓe waɗa mamaya ɓe ƴetta mbuuɗi ɓe sodana himɓe otoje recensement guinéen o au lieu nun yiɓe ƴaɓɓu num ƴettu mbuuɗi ɓe sooda machine ji ko yonata ndaare wano ko district ji no feƴƴiri noon district ji goo ko machine gooto district ji goo ko machine ji ɗiɗi no wano haute guinée ayay district gooto hara ɓe jogiwa machine ji nayyi mo be ara recense o ko faala min mi hendike information ji ɗi façon o fou donc ko ɓe faalayo heɓo ton ɗon heɓo ko ɓe faalako heɓa ton heɓotako donc wano France ɗo hanki woɓɓe innilan wonnoɓe ton ko damal natirgal e yaltirgal woodi wohiɓe ƴettude siɓɓe maɓɓe ɓe naadira e damal yaltirgal ngal ɓe yaɓe naada ɓe waɗana ɓe recensement on calcul on moƴƴa dey c'est à dire ko wimi on ko pagaye leydi sa nani leydi ndi ala état sa nani leydi ndi ala laamu ko lagine si tawi jama on jooɗike fanki ɗum ɗo ronki immagol ya holla ralbol mum on dimanche hiɗen jogui manifestation place de la république enen wontirɓe France gaɓe en wontirɓe Europe ɓaɓe kala wawɗo hettade dimanche à partir de 14h en fopten place de la république dénoncen o sonjamo guinéɓe ɓe rondi yawɓe recensement ɓen fof ɓe fowhi ɓe découragé ɓe fowhi ɓe holli mettu ɓernde ɓe fowhi ɓe seytini immoɗen noon yaaren noon ko république hollen aduna Allah on ko ma jama on wallito en ko ma immoɗen daroɗen jama wallito en ngu laamu ɗo ngu dégata sina ɗum moƴƴana en on acce noon hakke miɗo yaafini buy yo jamme kise wone meɗen